Korinte khanna alian giat tuin milim thoina anto kisain ete khem pewin theina inde ilam I thei tahi theina in mi kisathei saka I na in akhan suwa hi kathei chia akingai sun mi in ama theiding za athei nai ke hi ahiangin pasian ain mi pasianin athehi tua tak chiangin milim thoina annek na thu panin milim pen leitunga bangma ahilo pi hiya pasian khatlo ngal adang omlo chi ithehi ahangin bantunga hiya leitunga hi zongin pasian akichite omtale zong pasian te tampi le topa te tampi omtak pi hi eite adingin pasian khatbekoma ama pa hi in na khempeu ama panin pianga eite ama adingin inungta hi tua changin topa khatbekoma ama Jesu Christ ahi hi ama tungtonin na khempeu pianga ama tungtonin eite inungta hi ahi hangin mi khempeuin hi thu athei kim ke hi mi pol khatte milim piak zong sang khin lua u ahi manin tua bang ante aneku chiangin milim thoina a kizang sa chia ngai sun sain aneu hi amau ki theina lungsim thanem ahi manin abua aswaku hi ahi hangin anin pasian to hongkinai saktuan ke hi inek lo hangin isezo tuan ke ya ine hangin zong I hoi zo tuan ke hi bang ahi zongin na swatang na u na zat na u a athanem te adingin kimuk tukna aswalo na dingin kidomun ahangin akithei na lungsim thanem mi khatpewin theina ane nang milim biang na insunga annanek hongmule milim thoina akipete anek ding u maingal khalo ding u ahi hiam tua chiangin ama adinga Chris asi athanem sangampa nang theina in asesak ahi hi bangin na sangam teu tunga namo uwa athanem amau ki theina lungsim naliam sakbe u siangin Chris tunga mo nahi u hi tua hi manin ka annek in mo na sunga ka sangampa apuk sakle ama kapuk saklo na dingin sa kanenon peuma ke ding hi